sihlangana njalo emsakazweni we-ZBC National FM Radio elamigama-ke nguThulani. Yebo kambe namhlanje nimbona nginje lapha-ke okuthiwa khona-ke uShangane. Umfula uShangane nimbonayo la. Umfula uShangane lowo walibona uwenje 6 December. Lokhu kutshoni ukuthi abantu abahlala kuFanisoni 1 phetsheya ngale abasakwanisi ukukhapha besiza eBushbuckridge. Abantu abangapha eBushbuckridge basebenzisa ikliniki le phetsheya eFanisoni. Kushukuthi abantu abalapho abasesela access to health because of the river. Therefore also abantu abangale eFanisoni abalima kule irrigation enkulu kakhulu laphana ethiwa iFanisoni. Labo-ke izilimo zabo bazithengisela enkayini kodwa abasakwanisi ukudla bedlule lapho 6 December. Ngaloko-ke uhulumende uyanxuswa-ke ukuthi ekhangelise udaba lolu. Njalo-ke abantu besigaba lesi bayaqinisekisa ukuthi uhulumende encede njalo ukubafakela ibholoko lapho kuzobe kuhambeka kahle. Lami igama-ke Thulani, umsakazo National FM Radio.